Harahiye koko. Iyo ntebe asi ingo ndakubwira wamugabo ngo ndakubwira abaye iki Harahiye koko. yego aba yaksidaho he mwipave umuntu reka bagonze inkoko wabwawe Yesu ngomba ndayizanira ibirungo pete ndayicopore mu muceri ahubwo reka ndabyibutse nyene ngende kugura ibirungo hajya hagoye inkoko ndaje tuyicopore reka ubwo bube Shira ibitunguru. nagira n'imikino muhungu wa muhungu ariseriye umvirize ngira ndagacopore ndakongere niba arariguze muhungu tuyinyarutse mabuja ataraza urabizi jewe rero ibyo guteka ni mubi ibi birungo ngurabizi none kuvuga ibyo guteka iyo nkoko tutayibona inkoko iri mu nzu twayisije wambwawe none ni nyarwanda ni mutoyi ni ndundi iri mu ntati abayigonze bayigonze bayigonye ubwo nyumva hajya nayibona wa muhungu ariseriye muhungu umviriza rero tuyinyarutse mabuja ataraza nuko nyene tugiye twagiye kandi tukigira mu ibanga none si uko nyene none ubufu burahari buriho byose nubwira ikibazo ndabwira bw'ikivundu jese sende ubukare bw'ibigori kera dewe mwebwe mufata nk'ibigori kuku yangu be naho muriko murumvaza nandi urumwumva inde Kuku yangu we. Kuku yangu nipe kuku yangu we kaka. Bananiambia kama iko hapa. Nipe kuku yangu. mimi jeu jauri franga na Nipe kuku yangu bananiambia kama iko hapa. kuku yangu harimo Leo njoo leo. Kanijua mimi ni nani? ni utwenge umviriza inkoko yawe nimbiringa hanayo urumva nimbiringa amakosa yarimwo mwipavu yabonye Hivyo hautanambia nipe kuku yangu, nipe kuku yangu. naje wo Kiswahili ndakizi we Nipe au niyui mie. mimi nataka Kaenda Kongo utanijua mimi ni nani? wende atata muri kwa kintu bari kayoya kuna mutari kwa nikangamira cyane wende uri mugore ni kapiripiri kumbe nagira ngo twebwe tuzi Kiswahili Yesu nitangaza weye wache tumuchape Utanijua mimi ni nani? Wataenda Kongo. We kaka weye. Utanijua mimi ni nani? Sasa Genda nilipa naenda Kongo. genda anda usanga y'icyomo warari inyama y'ubwoba kuvona ngagende abagore bisheshe nico kibi cyo gutunga umugore nk'uyo rukuri none bigutwaye zana iyo nkoko ahubwo tuyikwakwanya nta muntu yari yayibye cyuma none yayibye bayimufatanye nayo tepa ndumva ko yayibye ehakana ko nani wewe Yerekera urumva amata mu kanwa none ndakubaza urugo mushwanirije jewe urazi ko tango negeranye mu Yesu we. navuga nawe uko ndakoza ko muri ko mushwanirije undi warariye inyama y'ubwoba zana iyo nkoko ndakwerekeye ubwoba jewe nta nkoko nigeze njya mu buzima uzobaze urafise uburoho mungu wewe inkoko y'abandi aha kirazira gutinya ubwoba baraguhunona n'ibujya inkoko irafise izina yitwa nde muvuga byose naho yari iri mu makosa reka ndayimusubize warazi muti wa muri Kongo sinashaka wamugora indira ndaguhunga Yesu Jesus akiri ngogo yawe akira Yesu we. Nilikuwa najua kama utainipa. wewe uti manyamo wewe Nilikuwa najua kama utainipa. Ulikuwa najua ningekuendea Kongo. ukienda Kongo hapo binakuwa bingari kukuyako Wewe mwe nilikuwa najua kama utainipa. Wewe mwe sakara homba homboka. gira su Yesu we. Mbaya mbaya.